Twongeye kubasuzuma mwese inshuti zacu bakunzi bacu, uyu ni wa mwanya w'amakuru. Iyi akaba ari breaking news ivuga ko umuyobozi wa Rayon Sport Bwana Sadat yakuwe ku buyobozi. Ibi ngibi akaba ari inkuru ikomeza gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru isohotse nyuma yaho hari hashize igihe kinini cyane muri Rayon Sport umwuka utari mwiza, harimo bombori, hakaba haragaragaye ibibazo byinshi cyane. Icyo kibazo cyagejejwe ku nzego nyinshi zitandukanye ndetse banakigejeje kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Kuri ubu ngubu rero ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB hamwe na minisiteri ifite mu nshingano zayo siporo bakaba bari kuganira n'itangazamakuru bababwira bimwe mu byo basuzumye mu bibazo bya Rayon Sport. Rero bikaba bivugwa ko umuyobozi wa Rayon Sport Bwana Sadat yakuwe kuri ubwo buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Iyi nkuru tukaba tukirimo kuyibakurikiranira neza, tukaza kubagezaho inkuru y'impamo mu mwanya mutoya. Yari Creative Teacher 250.